Nina bankashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda ehlana sezantsi ezifundazweni zethu zonke ke ikhona eNingizimu Afrika yithi laba siyabengelana siyathobeka kwaze kwayintokozo kuphinde sibuye sibe kunye nani la kumabonakude wena obizwa ukuthi Black Live TV igama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika igama lami King Sichaka ngolapha kaloqa uyangazi ke base ngiqhamukile ngiqalaza left and right ngibheka nje ngithola ngihlala nomunye usisi ke on Sunday even though bengibopha ke iphoyisa jabula ke kakhulu ukungibona washo ukuthi nabazali bakhe ekhaya mabe ngibona impela bajabula ukuthi abayiququde ocecane ngase ngimyalela ngana kwethu ubatshele phela ukuthi uyangibopha mahlala nami izinto ezikanjalo nje ngiyaphinda ngiyacela ke nganza ukuthi uthelo sisangimemezela ukuthi ngibacacisela abantu ukuthi ngiyathola kuma event ahlukahlukene mawungidinga nje uyamthola King Sichaka ezo MC abe kunye nawe asebenze umsebenzi uqhubeke phambili ngithinte wena uzobona umcimbi wakho ngekuphinde ufane asike lo dabeni siza ukuthi abasambele namhlanje bese ngani kwenze njani baba wami asibengelele ngiyabonga nami ngicela ukunibingelela ninjani ba hayi akufani sibonga ukuthola ithuba yebo baba wami mhlawumbe ke akubikela ababukeli bethu ukuthi ubani ubaba ubaba enikhuluma naye Thongathi endaweni ekuthiwa isemagwaveni. Okay le ndawo le ukhulele kuyo noma indawo ofika usewakha kuyona usizoba isakhamuzi indawo engifike nje sengizokwakha kuyona ngisuka endaweni yaseMandeni ngasengimuvela khona ukuthi manje mhlawumbe wangichazela umuntu oThongathi phela abanye bayalwazi abanye abalwazi indawo enjani uThongathi ilokishi indawo kanjani ilokishi indawo exubile nje kunane uhlukanisa umgwaqo izindlu nje ngama suburbs nemjondolo kuhle abadla izamba namapondo ngapha abayimayela izimbo yangothi kunjalo baba asingene odabeni ngoba uyabonakala ukuthi umuntu oze ngento ephuthuma manje ufuna ukuyikhuluma manje awungiqale leqale nje kodaba lakho kuyaphambili ukwenzakaleni udaba lami njoba ngilapha kunina nginodaba engizoconfessa selungihlupha kakhulu empilweni yami ngithi ngiyabheka into zami ziyashayisana ngikhuliswa ugogo impilo yami yonke wahamba wadlula emhlabeni ukudlula kwakhe emhlabeni ngibe ngibamba amatoho ngisebenza ngihlanganisa impilo ngaze ngathola umakoti ngashadelwa sinonyaka nomakoti wami sinengane yodwa ithe iqhubeka impilo ngokubuka ukuthi impilo ihamba ibe namaqhuzu endaweni ama-upside down ngabona ukuthi yangilimaza impilo kwakhona la mbamba khona kwenye inkampani njengathini engangibiza ngegama i-construction ngathi ukubamba ngabona ne-rate yakhona incane kakhulu why because besithola u-100 ngosuku ngabona lapho ukuthi impilo izongilimaza ngase ngithatha isinqumo empilweni yami ukuthi njengoba sengilimala nale salary ngiyihola incane kwanento lokhu ingihlupha empilweni yami ngahamba abantu laba ababonayo bezulu kwakhona bangiyalela bona abamalokhali befuna ukungisiza empilweni yami into bengihlupha kakhulu ibivela bekuvela ukuthi nginethunzi fanele ukuthi ngigeze ithunzi kwakhona futhi la ngilahlekelwa khona amasente ngiye kubantu ngingaphumeleli ngase ngithola umubhuti lo ngithi bengisebenza naye enkampanini le-construction wasethi no umnewethu kuno baba khona osamhlabe yalingana endaweni ebizwa kuthiwa isemangosi ngithe nami sengihlanganisa amasente ngaqeda isonto lokuqala ngabeka amasente ngase ngigasela khona ngoba nami ngizokupraise kwakho ukuthi mhlawumbe uzongisiza kunalabantu abamalokhali nangempela ngaya khona ngithe ngifika khona sengiyile saxhumana nalo baba wangiwelcome kamnandi ngabeka usizi lami ukuthi ngicela ngisize uzothi mase ngisizile bese ngiyabuya ke ngizokhokha inkomo yakhe savumelana ke naye lapho kwasho ukuthi inkulumo yami nami naye iyahlangana yasesho ukuthi inkomo ngoyikhipha ngizobe sengibuyela kuyena back nangempela ngase ngithatha izinto kufanele ukuthi ngoyisebenzisa ngabuyela kwami ngahamba ngosebenzisa izinto lapho kwasokonakala khona ke mangisebenzisa izinto khona la kuvuleka khona izinto okutshengisa ukuthi khona le income engenayo mehlo ukuthi impilo iyaqhubeka kodwa into wayingitshene ukuthi kufanele ngibuyele back ngihambe ngizobonga mina ngokubona kwami izinto seziza kangconywana ngaqhubeka nempilo ngangabe ngisabuyela back ngokhokha kuyena yaqhubeka impilo ithe mayiqhubeka impilo kwakhona la sengiqala manje ukushayiseka khona esikhomba ukuthi impilo iphindele emuva impilo la kade ikhona naye kunama calls bese lokho efona engiremind ukuthi hayi bondodo ozokhokha phela ngoba ubushilo wathi sekuyavuleka izinto ngangakunaka ke lokho kwasho ukuthi lento ayishoyo esuka emlonyeni wakhe umlomo ongathethi imanga kwafuneka sekuthi manje sokufoneka la ukuthi impilo yami njengoba sibuyele emuva sokunama signs yasevela sekukhona izimbungulu ezihlupha emzimbeni seyihlupha nomakoti wami nengane yami impungulu sengena ngisho embedeni nempilo ayisekho right la ekhaya nathi masilala ihamba nje emzimbeni
lokusithi untuthaki nento ongayiboni ukuthi untuthaki kwafanele kusekuthi manje lo ngithandana naye ngumtshenanga iqiniso ngiyalapha eMangozi kwahamba impilo manje kwazofanele kusekuthi ambuyele back manje ngigcine naye ngimazisile njengoba impilo isistakile ukuthi ukuphi la ngibhajwe khona empilweni nampela ngabuyela kuyena ngamtshela ukuthi ngathatha isinqumo ngahamba ngaye emhlabelingana ngofuna impilo kanje uthema kwithola lekho kwasho ukuthi imbono yethu isashayisana isahambisana engangoba uzowadisada ethi yena uyoza abuye base ngilungisile lesisimo sami akakwazi ukuthi ngelale ehluswa zimbulu njengamanje ngingedwa kwami umakoti kufanele kusekuthi sokuyakhona ukuthi angishiye ngedwa wahamba umakoti manje angisazi ngizokwenza njani singakwazi nokulala ngadlile sekuyinkinga kakhulu empilweni ngihle ngedwa bahamba nezingane ingakho ngizela ukuthi ngizocela usizo ukuthi ngisize why because angisazi manje ukuthi fanele ngize njani akusekho nje empilweni yami ukuqhubeka empilweni. So njengamanje ubona ukuthi inyanga le emva ukuthi kade lokho icontact ibuza ukuthi uzaneni ungezi iyagcina ukuthumela ngeimbungu. Yebo kunjalo. Manixoxa nayo ngodaba osobhekene nalo embungulo ithini ayikho indlela enihlela ukuthi mhlawumbe uzokhokha imali ihoqisa lesisichitho sakhe. Masixoxa naye enye option yesibili kufanele kusekuthi manje akasathanda ukuyithatha nokuthembana mina nakho umuntu onjalo usedubile sathembani ongangoba ushilo uthi ngoze ngizama imali yakhe ngizoyikhokha mase kuyimali ngilungisela isimo sami lesi sengibhekene naso sesengiphoqeleke kwami ukuthi ngize ngiphume ngize ngizofesana nani ngizoconfess inkinga enginayo ukuthi ningase ningisize kanjani ngoba akusekho imova nephambili njengamanje. Mawubuka ngoba enhluphekweni qhamuka kwakhe senesinyama ekugeza before ageze wawukade unenkinga ukuthi imisebenzi yayifika ihambe ifika iphela noyisebenzayo ekhola imali engekho uqhathanisa isimo samanje nesaqala ziyafana noma lokhu kuhluke kakhulu kunamandla kakhulu lokho njengoba usune isichitho sezimbungulu. Asifani okwamanje sekuthanda ukuba nzima kakhulu akusafani njengalokho kwaqala ngoba njengamanje njengoba ngisho ukuthi njengoba isimo sami sisesimene njengeimbungulu sesithatha sibe hard kakhulu why because manje sokufanele ukuthi ngiclearishe lesimo seimbungulu bese futhi ngizama ukuthi ngihlele imali phinde futhi ngokhokha lento esengithwesa nzima ngoba njengoba ngichaze ngaseqala ukuthi sengiyakwazi ukuthi ngilale kwayimina oqobo ngingadlile le mali ngizoyithatha kuphi le mali manje ukuthi ngikwazi ukuhandlisha lesimo nanokuthi kunzima uma uyindoda onjengami ufihlela umuntu onjengomakoti wenze izinto behind kuyena uthi wena uthatha impilo enye secaleni ungabonisene negcineni igcina izinto ivele obana njengoba manje sekulimala mina nomndeni wami. Manje ngitshela nje baba ngiyibuzela nje ukuthi ngesikhathi udecide ungamkhokheli kanti kwakwenzakalana ngoba ushintsho uyasho ukuthi walibona inyanga le ngesikhathi uyiziba ungayikhokheli ikufonela engakutholi iziba ngisho encengweni kwakwenzakalana yini ayikuchallenge ngalendlela obona ukuthi kufanele ukuthi ungayiniki wawubona imali engamfanele. Kwaba nephutha elikhulu kakhulu umbuzo wakho muhle kakhulu kwaba sekuthenini ukubona impilo ubuse uthatha nenye impilo enokujabula phakathi ulokhu uthi uzophesha kanti ngalenkathi umkhumbuzika kakhulu inkinga yami nje kwaba le kanti ukuba ngalesikhathi engithinta engicontact ngahamba ngokhokha on time into yami ayizoba clear namanje into ngabahamba kahle noma kodwa wami ngaba kahamba. Sure. So aphandle amakoti abanye abantu abasekhaya mhlawumbe ihlobo uke wakhuluma nazo lolu daba khona mhlawumbe abakusiza ngakho noma nabo babonakala behamba kude kuna. Ngeke ngabathinta oma wami nomfowethu abawu2 kodwa bahambela kude kuhla kwenkalankala ngoba nganankathi izinto besithanda ukuthi ihambe kahle iphutha futhi abangimina kwaba abantu ongathi nami ngithanda ukuyi-isolate kubona so it's hard manje ngithi go back ngoba nakho sengiyahuzwa ingakho nje ngizoconfessa mina ngoba ngiyazi ukuthi usizo ngingakwazi ukuthi ningisize ukuthi yiphi indlela engayithatha. Ngezinye indlela zonke inkinga onazo ziqalwe uwena. Yebo kunjalo. Yo njengamanje usengxakini so kuyona yonke lento akekho umunye umlaphi wendabuko kwamhamba ngaphandle kwalo mazi kudala vele enixabene naye. Bakhona abanye ngake abahamba kwasho khona ukuthi bagadlaze iphuka njengoba ngize ngaya kuloko kuthiwa uyena Bhobela impela. Sengisho lokuyisimo ke manje obhekene naso akekho abazama ukusiza ukuxosha le imbungu. Abekho bengaze ngizame enye option why because kukhona ukuthi ngizame futhi ecaleni kungekho futhi engikhiphayo ephaketheni mangathi ngizama omunye umuntu ngizokhiphana inkinga yami nje umzimba engihlangabezana ngoba before usizwe mahhala injalo indaba. Asithembe baba ukuthi usizo luzotholakala abantu bethu abahluleki bahleli njalo benamaqhinga bezosho ukuthi iyona yiphi indlela singaphuma ngayo kule nkinga obhekene nayo.
Ngokunethemba impela nami njengoba ngizela ngiyazi ukuthi ngifike kubantu abakhuluma umthetho umlomo ongathethi imanga. Ngiyazi ukuthi usizo ngizothola ngoba ngaphandle sengihlulekile sengihambe ngaze ngamfishane nami sengenene ngoba ngize ngadisada nesinqumo esimbi empilweni yami. Kwakukhona ongi-advise-ayo ukuthi ngize kunina ngathi okudlula lokhu nokuyibulala sekungifanele kodwa lokho kuseyinto esekumina empilweni yami ngisayibona ukuthi ngathi emhlabeni sekuyasinda kakhulu mase kuwona umuzi kababa. Babukele Black Life TV emakhaya ngazi-ke nani mhlawumbe manibuka nicabangane kodwa-ke okuyibhekisisa into uma ngabe uyenza ukuthi isiphetho sawo sizoma kanjani ngeke sifane nalesi ubaba akhuluma ngaso la ngeke nikusinde kakhulu uma into seyibhekene nawe ngqo. Engikushoyo ukuthi kuzona zonke iy'nqumo oy'thathayo ucabangela abanye abantu abaseduze kwakho ucabangele nalaba abakuthandayo ucabangele nalaba abathembele kuwena ey'mpilweni zabo. Le Black Life TV igama lohlelo-ke iy'mpande zama-Afrika igama lami uKing Sichaka ngokaluqa ngokuthobeka siphinde sibonane kokuzayo.